Lakhipuronline putoksaba April ki tang taret ningthaukaban numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao numit humni chupna chatharakiba Manipuri sahitya parisara samgi humpunitoi suba chahi gi mifamlen chinglemna loisinkhre. Sakhangdaba khulai paiba singna kwamana puba gari ani lokhada inthakre. Young Manipuri Council Assam YMCA ki thausil makhada Anti-Drug Awareness Program pangthokre. Kaithilakpam London ki Nobel nangna chatkhra ki tungda ngarang phongkre. All Jiribam Pangal Women Welfare Association asindana mahiroi singda mana mathum yenthokre. SP transfer tobagi matangda advisor amagi waphambo AJMP amadi Jimpalna pendapa phongthorakli amasung Imunganbi Manipuri Dance Academy Jiribam na pangthorakiba numit 12 ki workshop loisinkhre. Haujik mapungoi papau tabirase. Numit humni chupna chatharakiba Manipuri sahitya parisara samgi humpunithoi suba chahi gi mifamlen ngarang chinglemna loisinkhre. Mifamlen asigi April ki tang 5 da mamangi thausilup dissolve tawduna anoba CEC gi thausil kanglup semkhre. Pangthokiba mikhaladuda Kanghabam Santi Kumar retired SES na returning officer Professor Jengkhom Rajbihari amadi Sinam Ibochana assistant returning officer oiki. Numidasida General Assembly mifam pangthokpaga loinana Professor Khumujam Dhiren General Secretary Manipuri Sahitya Parisara samna chahi ki chakachading amasung chahi ki paudam lanthoki. Nungtilda Saireng Saidinaba Upadhi amasung Sanagi medal lanthokpa amadi nauna parisat ki mikhalda CEC gi pham paigadaba sing wasak lauki. Lifetime Achievement Awardee. Ngarang loisimba numit ki ayuk ki thoramda Professor Jengkhom Rajbihari na watembiduna amasung Mutum Sanjita Assistant Professor Nehru College na tengbangduna puari amasung nat haiba thimda National Seminar pangtokhi. Seminar asida Wangkhem Biramangol Tripura Tensubam Manihar Hojai Dr. Kunjalal Jendrembam Khangjapam Krishnamona masa-masana iba paper pathokna ki. Nungtil ki thoramda parisat ki President Ngangom Joy Kumar na mifam mapo oiduna aphongba mifam haudokhi. Mifamda Assam ki Mantri Kaushik Rai na thoidokpa mithung amasung Dholai ki MLA Niharanjan na akhanaba mithung oina daista phamki. Aphongba mifam asida Manipuri Sahitya Parisara Samgi anoba President Dr. Puri Sabam Birimanibu ariba President Ngangom Joy Kumar na ikai khumnajabaga loinana phamsinakhi. Loinana parisat ki ningsing cheponggi maikhom hangdokhi. Professor Dr. P. Rajbihari na thagat wahai piduna thoram loisilaba matungda Dr. K.N. Chan member Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi na nat ki oiba thoram haudok piki. Thoram asida tongan jati kayana nat ki oiba jagoi khudol tamki. Manipuri bhasha আমরা MA আসাম ইউনিভার্সিটিতে আমাদের প্রাক্তন ভিসি স্যার আছেন যে এখানে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মণিপুরি ভাষা আছে, মণিপুরি সাবজেক্ট, মণিপুরি ডিপার্টমেন্ট আছে, কিন্তু আমরা নিজের স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে পারবো এই ব্যবস্থা আমাদের ছিল না। কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাবো যে আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে যে মাইথিলি মায়ের যে স্ক্রিপ্ট মণিপুরি স্ক্রিপ্ট যেটা সেই স্ক্রিপ্টকে মান্যতা দিয়েছে এবং আগামী দিনে যেহেতু আমরা জানি যে নিউ এডুকেশন পলিসি মতে আমরা সবারই অধিকার যে আমরা যাতে নিজের মাতৃভাষাতে পড়াশোনা করতে পারি আর শুধু পড়াশোনা না আমরা নিজের স্ক্রিপ্টে পড়াশোনা লেখাপড়া করতে পারি সেই ব্যবস্থা আজকের দিনে সরকার করেছে। যে আমি চেষ্টা করব যে মণিপুরি ভাষা, মণিপুরি সংস্কৃতি, মণিপুরি কালচার নিয়ে একজন মণিপুরি বিধায়ক যেভাবে কাজ করবেন আমি চেষ্টা করব সেইভাবে আপনাদের জন্য যাতে আমি কাজ করতে পারি। আর আজকের দিনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে এটা আসাম ক্যাবিনেটে পাস হয়, গত অগাস্ট মাসে 2024 সালে আসাম বিধানসভা এটাকে পাস করে বিলকে পাস করে আর এই খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে যে আমাদের গভর্নর যে নোটিফিকেশন যে গেজেট নোটিফিকেশন সেই গেজেট নোটিফিকেশনও বেরিয়ে যাবে যাতে মণিপুরি ভাষা
আমাদের কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি এবং হুজাই এই 4 জেলাতে যাতে অ্যাসোসিয়েট অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে আমাদের যে দাবি, সেই দাবি সরকার মেনেছে, নিয়ে আমরা যাতে আমাদের কাজগুলো করতে পারি। এই জন্য আজকের দিনে আমরা মনে করি যেটা একটা সরকারের তরফ থেকে এবং আপনাদের উদ্যোগ নেওয়ার পর এটা একটা বিশাল সফলতা আমি মনে করি, এবং আপনাদের সবাইকে এটার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর আমি চেষ্টা করব যে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে যে গেজেট নোটিফিকেশন যেটা বাকি আছে, সেই গেজেট নোটিফিকেশনটা যাতে আমরা বের করে দিতে পারি, কারণ গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে যাওয়ার পরে যে ফল এটার যে বেনিফিট আছে, সেই বেনিফিটটা আমরা যাতে সবাই নিতে পারি। মণিপুরী নৃত্য দেখার মতো, আমরা মণিপুরী যখনই কোনো জায়গায় শুনি যে মণিপুরী নৃত্য হবে, আমরা ছুটে যাই, কারণ এই মণিপুরী নৃত্যের মধ্যে আকর্ষণ আছে, প্রাণ আছে। আমরা সবাই যাই, মণিপুরী সংস্কৃতিকে আমরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি। শুধু সংস্কৃতি নয়, এই মণিপুরী সমাজে অনেক মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্ম হয়েছে, বীর টিকন্ডজিতের মতো বীর যোদ্ধাদের জন্ম এই মণিপুরী সমাজে হয়েছে। ভারতের যে স্বাধীনতা যুদ্ধ, এই স্বাধীনতা যুদ্ধে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব বীর টিকন্ডজিতের মতো আরো অনেক সৈনিক ছিলেন যারা ভারত মাকে শৃঙ্খল মুক্ত করতে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তারা আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র, তারা আমাদের কাছে সব সময় স্মরণীয় হয়ে আছে। মিয়ে মতকি লুক নে হেন ওয়াং লুক কত দগে মো খুনাই নে হেন ওয়াং अगला मणिपुरी साहित्य परिषद से मणिपुरी साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट ओरिबा आइदगी हेन वांग है इंडिविजुअल इंगोंद दगी साहित्य परिषद वांग है साहित्य परिषद आइबसे असिदगी सो खुनाय न वांग है अदुना नि ngसाigi mayamna मणिपुरी साहित्य परिषद चाहिबदा मणिपुरी साहित्य परिषद फटना होनाबदा मयांग थोटांग चाव लई हाइजरी बसी यासिं करिमत कॉपीगन ओजासिं अकोई परिषदना येंगदो बसिसु मणिपुरी की खुनाई कानब करिनो खुनाई से कोन कोक थोंग चरग पुलुदो बने अदुना मियोय खुदिंगमकी थबक सुबिरिबा साहित्य परिषद को नुसिरिबिरिबा खुनाई को नुसिबिरिबा मियोय खुदिंगमकी हक एकोई सिदलाई मदुना मसी माई मयांगी जातिगी इशुदसु मणिपुरी साहित्य परिषद मामिक कुशलक लइबा यारो इम्फाल जिरी लंबी नेशनल हाईवे नंबर 53 क्वामना पुदुना लाकपा टाटा योद्धा गाड़ी अनी ngarang कैथेल मानबी यौरमदाय कोटलैंड की खरा चलगा लेबा खोंगलोंग कबुई खुल मनाक्ता मसखंगदबा खुलाई मतिक चाना पाइबा मियोय खरना लंबी द थोरकलगा क्वामना पुबा गाड़ी अनी लोखादा इंथदुना अमांगा ताथोगन खरे हाइरे थौदोगसी ngarang नोंगालमदा पुंग अहुम लोम ताबा मतमदा जिरीदगी इम्फाल तमना क्वामना पुदुना चटखिबा टाटा योद्धा मिनी ट्रक अनी अदु नोंगमई उतुना ड्राइवर सिंगबु गाड़ी दगी कुमता हल्लगा गाड़ी अदु लोखादा इंथकिबनी हाइरे ड्राइवर सिंग अदुदगी मखोयना मोबाइल फोन अहुम से मुलौरे हाइना पावासिना मखा तारकले लोखादा इंथख्रबा गाड़ी अनी अदुगी रजिस्ट्रेशन नंबर सिंगदी AS11EC 4645 अमदी AS11FC 0955 नि पावासी ताबदगी थौदोकफमदा पुलिस अमदी CRPF सिंग चक्तुना यंगसिनखी अमरोमदा थौदोकसिबु अकन ममोंगदा कन्डेम तौपगा लोइनना मसी कनाना करिगिदमक्ता तौबनो हाइबदु सेंगदोकपिरगो हाइना ngarang जिरीबामगी कालीनगरदा लेबा जिरीबाम बैटल नट एंड लीफ ग्रोअर मार्केटिंग फोरम की ऑफिस ता पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा फोरम असिगी सेक्रेटरी सेंजम सैनिक कुमार फोंदोकी महाकना मखाताना हाइरदुना हौजिक मणिपुरदा इरांग लेरिंगे मतम असिदा गाड़ी ड्राइवर सिंगबो असुमना फु चैदुना अमदी गाड़ीदा हापा पोचै सिंग मांगहनखिबा सिबो यानिंगदबा फोंदोकी जिरीबामदगी गाड़ी
लोक तौरगा कोंपा मना पूरा चक्कीबा गाड़ी नहीं मसक खंगदबा अखोगी न्यूए खरना हाइबा तारे लोखादा इंदा पतना तना पोचै मांगन तांगनबा अमदी ड्राइवर सिंग द फू चैबो तोरपा मसी अखोई ओल जिरीबा बेटल नट एंड लिव ग्रोवर्स एंड मार्केटिंग फोरम एसोसिएशन असिना अदुकी मति कंसिना लवी अमदी थोदोगदुबो अदुकी मति अखोइना कंटेम तवी कोजी कनाना करी मरुबी दमक तौरी मनो हाइबसी मरी लेनबा सिंगा अदुबो मतमदा सेंगदोरकदबनी कोई इलमदम मणिपुर से कानून इरांग मरम होरगा अदुकी मति प्रजासिंग द अवाबा चेकिंग नुनि तंदा आदिदा असिगुम्बा थोबोबजे फोनबसी कोई अदुकी मति लाइबसी बनाइना कोइ लवी अदुना असिगुम्बा थोबोबसी मसी ना मसी कमेगी थोबोबते तोइदे ममाबति हनन जना कोई लबी द थोबोबते दुदे इंधरबा मगन तगनबा अदुदी ड्राइवर सिंग पुबा असना चिबो थोबोबते हनन जना पैर फो करदे ममाबति अदो असिगुम्बा थोबोबते कोई मरुएना कोई थोबोबसी अंदबी से याम कोइ थोबना मरम होरगा करबा मसा मसा तौना कोइ हिंगलिबा कोइ मिशन बजासिंगति अदुकी मति वहाले असिगुम्बा अदुना मरु लंबी हिदा सुमाइना कोई को थोबोसिंग असे कोइ लंबी द लेबा कोइ चिंग लाउसिंग मति कोइ मरि लेना कोइ सीएसओ ऑर्गेनाइजेशन सिंग सु नेम चनलिनी कोइ साइटगी अदुगा तो मकई असिगुम्बा थोबोसी चिंग द लेबा कोइ चिंग लाउसिंग हाइ तारे तो मखा ताना तौदनबा कोइ एसोसिएशन की साइटगी लेनिबा सिंगा अपील तौजरी ngarang April gi tang taruk nongmaijing nimit ayuki pung tara taba matamda lamargram khumanda leiba hari mandir mandopta Young Manipuri Council Assam YMCA ki thausil makhada anti drug awareness program ama pangthok pagalona YMCA gi lamargram unit hangdokre Mega Chandra Thaunaujam amadi Advocate Kisan Thokjambo nauna khalaba unit asigi in charge amadi second in charge oina house na khanki Mifam asida YMCA Central Committee ki President Roman Luang, Working President Rajesh Mangang, General Secretary Rosen Irom, Finance Secretary Apu Meitei, VP Anil Khomdram, CEC Member Birjit Phandemam Amadi, Advisor Dr. Raju Khumuzam Sarukjakhi. Karbi Anglong Jila gi Manungchan Batalaiba, Kwaram Taro Hatigar gi Mitei Kunja Singna Silang Dona Ngarang, Nongmaijing Nimita, नोंमगी ओइबा यावसंग सजिबुगी हराव कोमै थाबलगी महुता खुंगंग असिगी आहानबा ओइना साना खोनबगी थौरम अमा पांथोखरे Fiction and Poetry Club Manipur na sinduna kaithilakpam London na iba nangna chatkrabagi tungda haiba novel ngarang Manipur Press Club ki Loktak Hall da phongkhre thauramda Sahitya Academy Manipuri Language Advisory Board ki convener Professor Rajan Toijamana Chief Guest Club asigi President Thaudam Netrajitna President amasung Hanagi Manipur University ki Dean Professor Nahakpam Aruna Biramangol College ki Associate Professor Nongmaithem Sunindrana Guest of Honor oina sarukjakhi Research Scholar Nando Ningombana Program asigi Anchor oikhi Welcome Speech na Club asigi Vice President Jongtham Basantana Pikhi Lairiki Maramda Hanagi Din Professor Nahakpam Arunana Marik Chumna Thambikhi Nobel asi Horagliba University gi Manipuri da research tawriba mahiroi singi yamna kanagani haibagi thajaba thambaga loinana larigasi da fiction oina matamasi gi luchingba singi amot pakaya ai bana nainana ba honaba Nobel ni haibagi wapam supanki larigasi da yawba kanaraba machak singi matangda Chief Guest Professor Rajan Toijamana sandokna haikhi Thauramda Publisher K.C. Mangang, Professor Santani, Saisakpa Sagol Sem Raghumani, Literary Society ki ex-President Pralhat Sharma, Columnist Tongbam Amarjit, Librarian Sakmai Chandramani, Bharatiya Dalit Sahitya Academy BDSA Manipur State ki President Dr. R.K. Gunachandra Amasung, Public Library ki Founder Ajit Kumar Sharmana Chingba Saknairba Miyoi Kayana Sarukjakhi. All Jiribam Pangal Women Welfare Association asinduna Jiribam gi babu parada leiba PWD Guest House da haukiba Mars ki tangma panda Jiribam gi babu parada leiba RK Sanatombi Devi Vidyalaya da pangthokiba scholarship exam da saruk yakiba amasung exam asida mai paklaklaba mahiroi singda manamathum yentokpa gi thormama ngarang pangthokre
Thauramda All Manipur Muslim Organizations Coordinating Committee Amokok Jiribam District Committee ki Advisor F. Ahmad, All Jiribam Pangal Women Welfare Association ki Vice President Laihau Bibi, Jiribam MLA ki PRO Rezaul Karim, Amokok Jiribam District Committee ki President Abdul Sattar, Ahmedabad High School ki Headmaster in charge Abdul Salam amasung All Jiribam Pangal Women Welfare Association ki member Saheda Begum hairiba miyoi sing asina matang sitna Chief Guest President amasung Guest of Honor oina daista phamki. Thorom asigi makha chatharakpa oina dignitaries singda ikai khumnaba utpa oina lengyan khudol tamki. Matungda class 5 dagi 6 7 dagi 8 aduga 9 dagi 10 phawba category om thongna pangthokiba exam asida mai paklaklaba mahiroi singda certificate amasung sel gi mana lupa lising tarani thoi tawduna khusinaki. Aduga exam asida saruk jakiba khuding makta consolation mana oina achamba khudol sutamki. Thoramasi ki Chief Guest F. Ahmad na asiguma thoramasi sang naina pangthoktuna afaba mahiroi puthokpa mathau tai haiba wapam phongdokhi. aduna ayam ka yamdara ai ba ayam agirumtuna masi maram karino ekoi manna khangdabari yamdara wow sonu tamu ai dam base ekoi ki tho tamdaba haidaba padaba maduna maram oiragani ekoi sofi ekoi do Quran kiya thani sonu सोलम की दमकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना महई की दमकता चिंग भाव से लगा महई दमगद बोल बता सुचा को चिंग भाव से लगा Thauramatuda saruk yakiba All Jiribam Pangal Women Welfare Association ki General Secretary Razia Sultanana asumna hai. Kogi All Jiribam Pangal Women Welfare Association na sindar namjaduna exam ama scholarship exam ama pangthoke high scholarship exam asida nang kumtaruk na saruk yaduna pangthoke category 1 2 3 haina khaidoke haiba kumtaruk asidagi nang mangage koi khalne leroi ngang sing adugi pass tau praba ngang tau to ngang koi ki felicitation program ama koi na ngasi guest house hall asida All Jiribam Pangal Women Welfare Association na simnang ni haiba ngasi gi scholarship asida aina yamna nungaiba tok to su khalludaba ama khathene karigino haradi exam thakiba winner oiraba angang amana amonda smai haramini ne ai pong ogum tang lari pai adu exam tharaga aina exam se pass tawra matungdadi ai pong mari lari pare haina masi ayam nungaijai ta konana mising tarani thoi amaga ngasi khusin najagre All Jiribam Pangal Women Welfare Association adoi namatanggi sagi asidagi hena mapung khawa ama binaba Jiribam da leiba school khuding makna saruk yaduna aikoigi LJPWWA na sinjaba scholarship asibu mapung khahan liu haina mayam ge thumde Chatliba April tha sigi tang anida Jiribam da SP Priyadarshini Laisrambu Jiribam da transfer tawbagi matangda Apunba Manipur Imalup ke advisor gi wafamda Jiribam bo hanthana yengba amasung Manipur gi boundary asi kadai phawbano haibasi yam sana yengbidaba khanthabidaba si yaningde haina All Jiribam Mairapabi AJMP amasung Jiri Ima Mairapabi apunba lup Jimpal anina sinduna Jiribam babu parada leiba AJMP ki office ta pangthokiba pawgi mipam amada AJMP ki president S Susila na pendaba phongdokre Haukiba April gi tang ani 2025 ta Jiribam da SP Priyadarshini bu Jiribam da harakning da bagi matang da apunba Manipur Imalu asigi advisor oina phampubirba ima Rani Blana haibiriba wafamdu tabada jiri da leijariba CSO Mairapaibi ima singna benjade maramdi ngasai pham tha transfer thada bagi wafam thamkhakanda akhoi Jiribam bu yamna hanthana yengbirakanda amu hana Jiribam da mipung khudimangna langingdana bagi loiramda thaba dumaina tawrakanda ngangba adu yam sanna
आइदि मणिपुर की बाउंडरी से कदाई बाउनो हाइबसे याम साने यंगबिदबा हंथबिदबदो अदो अखोइना पेंजदे अपुन बजिरबा माया पाइबिगी प्रेसिडेंट अमो ओइना अखोइना पेंदबा फोंदोकचरी अखोइना हमजनिंगिबो वाहंगी मरमदि ngasai sarkar gi transparency sarkar gi bathoni adudi de ekoi gi mera pai ni panga go yasan badusu ai gisul babai ni khalle marandi ai thabak tawraga di eni mafam da khaba du sakka da ban chafam thoi ai koi su nusi ba ka ching da gi mam disi oidana kitimam robert adagi rajkumar disi adudagi di malingam ba cheng lai takching da gi loina la ga nusi chanana awana पुमिनदना लेमिनदमिनी मरमदी अखोई सिदा लाकपा एसपी ओइसनु डीसी ओइसनु वारबा मतम सिरबा मतमदा अखोई की हंदकी जिरी बामदा मणिपुर मनुंगदा जिरी बामदा पीस थंगीबसे मतम सांग पीस थंगीबा से जिरी बामने चही अमगा थानी से फजन पीस दे अखोई लेमिनदीबनी आइदी सरकार सिंह ngamaktaba matamdu akoi CSO singna hawa yamna siba kidana tawakanda mai taw leminara kibani aduna hairiba transfer sigi matanga thaba thadaba adu thamrakanda jiri bamse kadai da leibano karam hai tawno haibase hajjana thudi rakanda wangang biu marandi jiri bamna mi kum amattana lakpa langningdana nabagi lambi yalaga di thambigano haibasima ai ima waiga masi haijaraga koi Pamisinga unabadu sarubya khibi Jimpal gi Joint Secretary Salam Sarodana su hiramasiga mari lenana mahaki oiba penda wafam phongdokhi April tang ani da juribam the SP oina langnabagi state government na order thokiba Laisram Priya Dasni Devi bu now na order tholakpada juribam district SP oina order थोपगी चेरोलगी मरमदा अपुनबा मणिपुर इमागी एडवाइजर सु ओइबिरिबा पालुंगबम रानी बला मैतैना फोंदोखिबगी वाफमदा नुंगाइतबा खरा ओइना जिरी इमा अपुनबा मैरा पाइबी लूप जिम्पालगी माइकैदगी नुंगाइतबा वाफम खरा फोंदोकचरी मदुदी जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट असी मणिपुर की स्टेट सिगी मनुंगदा चंदबगी वाहै मवोंग दौना फोंदोकपगी मवोंगजी यामना नुंगाइजदे जिरीबामदा लेजरीबा प्रजा खोइना district ama semkatpa natraga manipur ama semkatpada leiriba district singda waba thengnariba mayam chi punamak thengnaminaraga waba che thengnaminaraga manipur state si chaphatkadaba mangan puba lambi mada mayona mada puraga chatkadaba oibana jiribam district ta leiriba praja singsida di Manipur state government sigi Manipur state sigi awaba punamak jiribamda leiriba praja singsina achauba thodang mayong yaduna puduna sulai hujik sulai Priadasni Laisrambu SP oina jiribam district ta lakpada jiribamda leiriba CSO sing amadi lekai da leiriba yumthong khudingi ma singna mahangna napi ama oina thauna phana jiribamda lakpada leiriba ima sing jiribamda leiriba ima sing lup singsina ma buong na bagi damak harau tayamna ngaiduna leijari haibu wafam sisi phongtok saraga press meet association Inu nganbi Manipuri Dance Academy Jiribam na sinduna Jiribam gi dibong da leiba Academy asida Ministry of Culture New Delhi gi meeting makada haukiba Mars ki tang kuntarukta gi pangthorakiba nimitaran gi oba workshop kam production of kanglei harau bajagoi with rites and ritual dance ki thoram ngarang loisin khre thoram asida ngarang meitei inat kanbalup ki president TH Kumbhaluang Universal Friendship Organization Far West Manipur ki president Khomjinba Singh amasung Imada Dibong Jiribam ki president Dr. CH Kamal Singh na mathang sidna chief guest of honor amadi president oina dai sapam ki Pangthokhiba Thoromasigi Matangda Inunganbi Manipur Dance Academy Jiribam gi Secretary Chandam Birena Asumna Hai Ministry of Culture New Delhi ki yeng makhada 10 days workshop kam production on Panglai Harau Bajagoi and rites and ritual dance mitarani tang March tang kuntaruk tagina April tang mari hobo pangthok jarakpani hariba Thoromasi ngasisina aroiba function ni maruina masida angang singda lai haraubada lai bok somda mi oina oglakpa semlakpa matung dagi asum laktuna kogi phi saba phawbagi thoromase
ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯃꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯗ ꯏꯔꯩ ꯀꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯆꯤꯛꯄ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯤꯊꯕ ꯂꯤꯚꯔ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯄꯤꯔꯥꯛ ꯅꯥꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯄꯨꯛꯀꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯗ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯌꯦꯛꯄ ꯁꯥꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯆꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯅ ꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯪ-ꯍꯩꯔꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ M. Rajat Singh MBBS DMB DSc Diploma in Diabetes Management Senior Physician asina numit khudingi ayuki pung 7 nungtilgi pung 1 phawba RNC Healthcare Kaptanpur Kasar Dalai Chathari Booking ki damak mobile number 8798872283 natraga 8638444142 number asida paw phawnabiu aduga Dr. Asi nungtilgi pung 2 dagina numidang wairam pung 6 phawba ningthawkaba nimita Mohendra Pharmacy Palarkonda Nimsakaisha nimita All Health Pharmacy Poilapulda Sagolsa nimita Healthcare Pharmacy Lakhipur Mobile number 9612167161 aduga Thangzen mitana BK Drugs Sonai Mobile number 9864512686 Hairiba Pharmacy sing asida layang chathari Energy Healing Center Rongpurda Computer gi matengna anauba madi ariba anaba singbo computer gi matengna layong khangdokpuna layang bahusare computer gi matengna makal makagi anaba singi report lokthokpuna haksangi awat machal kaya menkhanaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layang bajaragani maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phandi shonbigi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes BP stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layang da yaragani loinana matam sangna hu chen hidak charakpadagi side effect amadi I da hu chen ba toxin leirakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudong saba leizare silchar Rongpur part 2 stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak lengsimbiragu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobiragna bakhanganjari Nungairaba Pao Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matengna adomgi khwang naba khud haigatpa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba hakchangi nungaitaba kaya layengana bagitamak ngasimak lengsim biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasar Assam Nomaizing natabada numit kudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangoinana appointment book tobinaba khanganjari Chaliba chahi 2015 asida adomna mutual fund natraga SIP da karambada sel tungsinbana hena kanaba oigani haibagi matangda mamutana khangnanabagi damakta lam asida khanghairaba karam punsida mahaki mobile number 78964
96096 number asida WhatsApp ki kutang da natraga call to biduna mitei londa free advice lobina ba khangalagle panba yai sel tungsin bagi lam asida mutual fund expert asi Guwahati da leiba mutual fund distribution gi Janasanchoy FinServ koba firm amagi co-founder ni loinana hairiba firm asiga chahi tara hena loina duna laknaba misakni. Disclaimer: mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully. Lakhipuronline channel asibu yengbiri basingna paw asibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu. Oibada maru oiba paw amukhanna Numit humni chupna chatharakiba Manipuri Sahitya Parisara Samgi humpunitoi suba chahigi mifamlen chinglemna loisinkhre. Sakhangdaba khulai paibasingna kwamana puba gari ani lokhada inthakre. Young Manipuri Council Assam YMCA gi thausil makhada anti-drug awareness program pangthokre. Kaithelakpam London gi Nobel nangna chatkhra gi tungda ngarang phongkre. All Jiribam Pangal Women Welfare Association asindana mahiroi singda mana mathum yenthokre. SP transfer tawbagi matangda advisor amagi waphambo AJMP amadi Jimpalna pendaba phongthorakli amasung inunganbi Manipuri Dance Academy Jiribamna pangthorakiba numit 12 gi workshop loisinkhre. Lakhipuronline YouTube channel gi paw sandhok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.